Aku por waklat ke Belanda te. Ia berok sangut ia rak kesenduk cengka. Tang bopet mentah pada Friday. Kam no ke ceng cencar am. Tip syuk kan long kumna lada. Yap sama mana ni. Kikubor Kapatisi TV. Manus nam daki lakbon ki bakwa penpinda beke MBBS Henry Kindiat e ki bapas ke admission kalapli ha Emmanuel Coaching Academy epi join menta pinyo e ki kot bat ki e-materials kindon ru ki mock test ban penkraya pi na kabenda ka NEET. Ke United Democratic Party haka arfu pratrik ujamang arja apun reu klase dua Vivan Stone ji karngap kenta umuktiar bagi pajba karlum khasi bat jantia ki tip bat ki itu bha nak benta ban panyakun yak election MP sitang samoy na Shillong Parliamentary Constituency kemansalong Shen haka jingalang kablong ha office trekam jog seng UDP yanang ba Shillong lapen itu yuba karngap kenta du president ke UDP ba medba lengdo rengkat ke jing sakhilang jong ki MLA ka party ki MDC bat ki nongkit kam jong ki circle bat ki unit ba pair jong ka party UDP Parti kan bangan kumle ya iba. Vivan Stone ji kana penta udai official candidate jong ka party UDP kini ka by election MP sa Lok Sabha kabong ibahing sembaro ibadoi na po kasih jong pi hangni balas hutu papi ladon na hangni ro ki parlok ibahing wasem nakasnong jong pi nang tina sola baki parlok barajol barok ki balayawan ban sundrahan ini menta kasih iwan manrum sekapati ban ngirung ya priang ini kamne nang priang ini marwai nai ngira priang lagi pi baro iwe daga mensim jong ke soe daga mensim jong ke men bagi nyo pi ba hindon bagi ku kapati kelum lang barok Klem dah klem iruino. Klem dalam man mention na di man pumpaw ya kakateng iwe. Ngai kulay bibaro ha kakateng jok ka UDP. Lalu klem bon sibole kejentian. Nrai nga hapan pumpaw ni. Kat kum ka kubor kabayat sarung seneng ha kabedai ba kapat UDP. Naso panong baladang ikot meeting ngamtip wat sipawan na kanina hor dam. Nrei mentasi ki pensaki ya ka dikersahan na jompi bad ya ka jingkut jumot jompi ban wan ban boy ban ai mesin ya ka diga jeron meeting ke bagi kot mentasi na ka benta ka jingpen itu bad ka jingpen bana ya kertong jompa UDP hadir ba election MP Arjal Al-Musam result ke bang nilayo kalalong kebatai tak bat ke pendu mesin yang kum ke parti Henry ngaku aban ong yepi don katukan ni kebatai tak sa hak nak katu ke jingja akan di election Henry ngaku aban penskam yepi lalu ipet ke dari result jom arja al-musam jan bat lalong baro ki konsulsi ngiram Henry tang selawang yang di election Ngila job yang disantali di konsulsi hak hasil autonomous district council. Ngila job yang dilatih di konsulsi hajan kehidupan autonomous district council. Ngila job ngilawan baam hak sau santali di konsulsi hak hasil autonomous district council. Bat ngilawan kumba sanpat menriu di konsulsi san hajan rioja tom kebut plus bak itu di bawah baam hajan kehidupan autonomous district council. Kejingwan tu pai bagi nomor sana. Nakasok usah ujar hak MP election arja usah. Kalau boy seru kesilap sang usah ujar di nomor sana. Jom UDP dan baru ada di district council kibadai jom ke first Shillong Parliamentary MP constituency. Kata kalau macam sisa. What? Habadon, ladon katu kani kubur koyai
Ba bila yang mentah ke election de nai ya bu candidate show. Don ki bai buat unta serum seneng. Toy kesan no yang pulang yang kunba. Toy kesan no rumah ubi. Mo na penbau yang ini kau iswa kau berkong kau mabu kecil clear ni. Hagasni terbuat ngau presiden ng parti nganik kabino dalam kandidat official kandidat BBP ngimna ansay ta kalau macam kali bat nasukmen hadu kata-kata mentala arnai na yo ki phone call na karo ki konsulsi jong kakasi jantia baru kowe ba ngide pansay yo kentong ujongi ndai akwa panten sekali dia ni ba kung kapati nginasdang ya kaban jit ban banwa ya kandidat ban penyen hakan ka ganti na kamatakan ni by election ban so manong ban ismo kemen anu kata-kata ba kagatan ka bang ipenmena menta kamdei tang kajin kwa juga biban lanai kajin kwa jok UDP kalau mutual kadang jenis itu jumut kebajan mah baroa bat kadang kaman na baroa nama lalai semua tang kandidat ke parti kaman impoi sisi lalai semua tang ke parti kandidat kaman impoi sisi ngihapan sutu ya ke keba ngide bandon ke jenis itu jumut na baroa liang kebatang uwe presiden penyanyi dan itang uwe jenis kecil penyanyi dan itang uwe no badan bupati penyanyi ngidon barbor ngidon kata ke inclusiveness ke bagi juang ke jenis lang lembaga consultation lembaga discussion lembaga interaction lembaga jimut jom dibobol balang bagi mentulun ya kakama kawai pat kuah ya kawan penbawang ni let's say babiban mo hoy ilong way na senior lawyers do party ibarat tre ya kakam kumupida nong sideline ila don hapo this council como standing sorry special council jo ka khasi pertemuan this council la light post nem mo la light post nem tangai ai ya ka bai ai ya self instruction ma yo ka don gulu kan bakal pemban nak juga te le ngaso manong ba kani ka kam politik kani ka sim ka balkong ko binu bat opinion sa ka banbani yakuni ya election mo kani ka sim balkong ngam so kuno agi si berada berada di kan ngani tu ipi hawar jatra arja nyo yang ada jit dan melang konsumsi ban room SBP lai boy di Desember hak atri Desember ki ai tiket dena banganya pun election ngampit katli ngampit katulong bandara dia hak politik lagi ni orang lain yola yang banyak pun election batnya job election hak jit campaign election jangan ko baar benai guna kasun meneng hako mailang konsulsi kitip kalong bukumu hako naik telang kabaru tak ipai kumbaro don tak yo mesti ngam orang ngalayan platform ngapuskan anu kli anu bicara balai nama ngam tulian banyak platform ngam teki dinong pulo nada lahir waktu kuat kuat marmore dengan sini tu upaya video kidon kaji semua tanggawe na buat manong ini pinum long marwe ngin dan berkat bagi kungkapan Mira dan ke komitmen baru haram ki amli kungkapan ki MDC ki senior leaders juga parti bangin don berkat ban sundam bagi ajumi kabangin pet kadai indigenous first indigenous people first kabanding kau kan long kamat kabakmat na kabanta ka cak benriu asosi badong dan ban penpau ti cak benriu nrenya sukumen ko ko
Nama hari di bawah election campaign berbuat. Kajing isim yang kata jatuh Rio. Kalau tangga kebentar, kajing mentuas. Mereka ke UDP, kebetulan ke Nongrem, kebetulan ke mandate, kebetulan ke goal ke Joka. Ban pet nak kebentar ke welfare, kajing bahar, kajing niat. Jom lah, era ke jom ke jatuh Rio. Kani kalau kemat bahar, kebakum ke UDP, ngidon. But nginum change, ya kani goal. Lani ya kani agenda apa parti ke jumi. Kebaa kalau kebaa itu ya keren berbuat. Ke good governance. Kajinga ini disencar ke good. Kabalong renti ya barok hakir yang barok. Nanta dan nongru ke goal ke pengimpin hak abadibat ke sustainable development. Nak nanta ke roy ke kio. Jom ke legislative ke jumi. But di barat bernegara. Di hak ini kepuar, naso benong kepuar kalau kebab kamkodor bagi yo snow na iba bibar. Ya ke kebab in snow pedeng jungi. Dan dari hak yo singi sokai ba su omi pet ba bibar. Hapo ye sari pilih ye sai but mo ki nong bisa mo pi up nong bisa tong way. Hak politik pada election, ulung bisa ulung berulang. Kata kalau ujian pe, but ke kebaki kena, ya kata kebuat kejompi kalau kerah. Yang sekarang bagi pihak yang ke konstitusi kebangi ibelian nak mentakkan ke election MP. Kalau ke bagi pihak yang suatu ya kejing pe, jom kandidat jogi. Keim hak bede ban kejing rai ya ibak biban kalau halor itu ki banga kedau ne kum noi sai ai ubalek sedel hi ndau na job omde ka malek banyak pli lane banyak sai tang na bentak awe ke subjek don bun ki subjek ki benar kam ban keren ate ini sakren mo hak bede ban kejing don kam the culture ke jungi Pat the tradition ke jogi, pat kumta, ibu pem bak laba, don kam ku beliau, ubala tip, but ubala don experience bah, hak beri bergerak. Electoral politics, menurut rapat tu, don kita kecil perwala, menurut sendu, baran jadi election. Di hor hekipor di belakang, Islam di belakang, na kemau iba hopping stone lindo. May one hayin mat yung biban. Pili bami syafat namatay kali makasal mo rin. Henry, kajing idiyan, kajing isam, kapan perkat, siya dar nila, sispa nila, pangyan, kumpul lang nila. Yasi gani kajing kot jong ka UDP. Banyalen yang gani kapay election. Kadi kajing kot kaba, kamdi kajing kot jong Kemudian kadang kiki kebar presiden. Apa kot kadi bertipet lah biasa. Nama tadi klien aja. Mat kibarnya kis persia era kisi jam kisi nasi sosial ya ki. Ini ke poin kalau bahasa sen nabam ke mulu ke jono le jono. Pinum siam mangan anda ngamdai ubri baba ada mana. Ada yang beli kalau juga kita kena bonsi, kalau biban walau two visions, hak bayar satu ay. Tenda yang bonsi bagai biban, apa kalau lawyer atau district council, la bon Muslim, nasi baik Muslim putih. Kalau bon ki political parties ki balau ki papanya ki isi hote. Hari kita pernah kesidang kemarin kalau bawa biban udah jauh tu parti ni udah jauh betul. Kalau kau jikap, hagapor bah kadang ke kongres bersejar pada sekonsel tu jikap, bah kadang kedua kami tu jikap di pulau Membar, bah kadang ke isi ke jom iba, kita sekarang tu lah shania, bah ben pembusir, kalau kita kena ki advice ki bagay balay injong yan injong bakla
Magkamdan kita kasi pakat sila kapan kalau baklau bayar. Di nasi kini kalak keba ngayon yang kini ke by election ke seng UDP ke seng Triley ke seng dulu. Namun pangaruh pada ubri pulang indigenous bahasa kalau perhat. Di nasu sarau kalau bah nasi kini kalak berhenti ke biang yang berani syafat. Bagan represent dari UDP, bahan orang represent dari UDP yang mana represent yang jadi berdiri orang kawin. Di nanti syarat jasi apa seng. Kalau job bahan kalau yo ikalak sencar harus nam arko arkokan. Dengan apa akan tempat di halau kiamani MDC Badijo Party, Hawapi, Lake and support the Lebanon can Rasaka, what kind of job around kind of job the party? Nagawa burong yapi, apoy kataka saturation, kataka jingkot, kataka jinglaw tidak sa hospital. Bakit pakai orang hospital naman ba? Laipukra sedang sabun sedang ada di bawah loya. Dia kalau tak berusuhan kamai tayo ni. Dia asli kini dikata jika jauh nombor lokal bahawa asli kalau dia bor macam perkat kamai sebab kamai pun nama tak tadi macam tu. Dia kini kapal. Kajing kapal kejualan ini kalau yang tu kibalang ngat dia kam ada bagi dia support ya apa ki support ya ka seng UDP ya ka seng Friday bat na kepat ya ki beri ki nado ki basar nala ki basar surok ki badesha ki bakaji ikendu na kapor naman bani beri judge tahu ba udah harga keren kasih keren bumi tur keren. Kalau kacau kalau very friendly attitude. Masuk salam kalau very friendly, ngantip langsung, ngantip nak kena dulu apa. But bila kita belajar itu yang kita bawa biban bakran deh. Mereka nak itu nade apa. Tentang lagi hajar kita kena yang ngam itu kita kena lagi ngam jul leh kumam itu. Nak kumlei deh. Lasi ketika quality kejodohan kawan, ngaran ka friendly attitude. Abang orang friendly attitude kamu acai dari sini. Layo kanak abang member of parliament. Abang member of parliament nampak kali macam berdiri orang awal. Dia ni yang ukrat pada yang seng kepala projek yang abang candidate. Di nakuahi pengendal kata unified stand ni apa dia kasih jangan bahawa dia pendam kajing sensar lagi try mulu namar kayu ini yang kajing do yang kejaga keputar namar transfer India nidal ke Meghalaya Transfer of Land Regulation Act kinapet tak yang ini kahan najuang berabor kani kenjau welcome arch kani kenjau cikan bahawa difipat cikawan tawa pilih apply. Kebomot kadang kajik pilih linti yang non-tribals, saya ni non-tribals bikin wanita bikin business bikin. Hoi kalau kadang kam jadi bang ini projek apa? Kenapa begini orang kam ikut samlar pilih? Tanpa kita projek kita tangkat kami kebayok kejutan. Ngan masuk besar kita, nawal kantam nak tak di baran. Di dalam projek di mana ada kita, but kantam hakni kapor nak masuk seram orang ada pelidar jangka low motion minerals private limited. But ada pelidar jangka Lafarge William private limited. Kini company kerana projek ini personal non-try. But kemarin kadang hukum cakap Supreme Court kadang kata special purpose vehicle. Hanya kawasan 4 kilometer radius nampak bercakap bermain, orang non-try. Kadang kita sementara.
Di kasno sharar kayo kajimutay na heado masikema bak tidok yen mantu kiyo kajingala. Tinga napa wala ni pia kadi kaporba na kan kre kanu speech ndai kumu member of parliament kathong hi kababur. Bak na shoeless kinda ay tang po usually kani kan ay pas kawai kalintiyan ko zora ko mga habisay hantay mo parliament di bunsil di MP Jami Kishuro they die in isolation namar bakalan kita kajingaw isolated na naso ba nakala long MP ha ko bisay nakajing banto pala kan ha penyaday pa kita ki MP na goy kita namar na lang ito kap mo kathong panwala ka ni kintin panso ka kintin po ke HU namra man isina ya haptan ka tiya trailer de la dai buriu banang kanya keren ban communicate at kiwi ki jai ban riu te ka no machini asisa te ka kadan ko hakamai ka jara ba ni na haptan scan ni research namar na nasiel shaba palat ada yo yaka 73 amendment ka 73 amendment kadai ka Panchayati Raj Institution. Si sing makawan Panchayati Raj Institution, hakata kapor kin sa do ki SM, ki Hima, Krishnam ki Thapan sana na kamay kir kompanya. Dia hakata kan lang majibin sa. Hawan idon ki district schedule, hawan idon ki district council, ide ban le shitong na skin show ki district council. Menta kan ki slot kan bisha hapo district council ko. But kini ki regular code kita kin pasho ki case happening di bawah ini kasih. Kita sama saya, namanya kadang ke bar silinder ban kerja di district council, ban kerja di district council. Biasa kadang kerja persiapan sistem di mana, ban bentuk, ban praktikum di district council. Yang masuk emak dan lelu bentuk kebaran poksti. Kita di parti ki bakwa ban introduce a special provision about Article 371. Dan so ba kita kadang kadang kajing personal. Ya ke ke bang ina dan lupa 6 ya kata ini nama puskat. Ya kata ini nama standard issue di lagbalo member trong parliament rasi nama akan tip issue ki rukom jeka for discussion. Dan tu sistem Namantang district council, abang ada sistem namantang district council, kemudian ada sistem namantang kait kelima kisem kemana Krishna. Mak bentang ni kasih tang ke district council, lembaga kisem, lembaga Krishna, kibagilah konfiskan di kejing operai di Jakarta. Mak susu kalau orang ini kapor, kadang kejing kanya kajalah sekai mak, nama Kibriu kima syu hawana kejinga di Thien Jakarta. Ban register atau sub register under the Indian Registration Act. Kalau kejisian nama ador kemur ke stamp duty na hash na pana. I Jakarta kata India. Mereka stamp duty na hash. Ada kejisian yang deputy chief minister orang Lakini ka Indian Stamp Act nakabadai ki bentar sakini bentar juga rulung jadi kadi banghian kelas biasa kalau banding 10%. Maka kalau kredor kalau 99 rupees per thousand. Kalau kredor cakap kali si pola tangga pestang kalau apa yang pada kita. Tinggal masuk ba nama district council kalau tahu itu kan land. But lembaga kita kan Mentang Krishna ki kau pi kau Jakarta kau buta, mentang ini perlu title deed gitu. Tekum kita bicara tiba kum member parlimen mendikum ke parti jadi banyak sekat dan penskan dan penne dan pensa. Di kekampan kerjaan ini kalau bicara dia banyak ke parti ke ladan lupa kepala penyang yang berlalu kandidat mentang sebenarnya bayar election. Dan sebelum kadang dan waktu jangka siapa pada di nampak nama berlaku ini benar benar kamdan dan nama macam tu. Di sisa macam tu jangan kalau tangan suai play di UTP
But the executive kaway ba kala he akal asanya ni bangayo kala kanile Hey, up! Ruko! Shwa ba finshet da kajo shi kajo ko umpinyang balapin don kam. Up shwa! Namar kane kakta ya kakot kakya jong fi pat kamaryang rukum jo. Da ka basyet da kane ko umpinyang kan tau bonjat ki jingpang. Henry, pim day pat bante siya nala ne bantang pendono. Henry, minta ka ruko ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban penkala ya kane ko umpinyang siya ka biodiesel. Tinamar kata limba ka ruko kakot kakya pat kamaryang rukan ktasyo. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.